Menteri Kesorkar Pedang ubah kami ia ketenat Labour and Employment bat ketenat Sports Dr. Mansub Mandavia ulapoi haka jalla haka arpu kendai terik ujamang arhajar arpun riu haka ling sun shillong ha umroi ribohoi distrik kabana kaliang Kesorkar jalla lami khmat ban pedang buram da uba wailat miki shela ubadei Menteri bapet yaki kam yelekai Sports ha Kesorkar jalla. Kumju la pedang sobharu na kaliang ka BJP Umroi Mandal Block Committee kabala IT ru ya kadorkas halor kijing kibayadai bat kajing yok tulop jong kinong tray contractual kibatray hapo ki office jong Kesorkar Pedang. Habayakran syakilat pathai kubor uba bandari rentat yang ubadai presiden jong ka BJP Umroi Mandal ulayathu baka BJP Umroi Mandal kala pensngau sya Menteri halor kajing don kam ban penbej ya kajing yo jingsiu jong kinong tray contractual kibatray hapo ka Labor Department haki office jong Kesorkar Pedang namar kumbalong menta bun na kinong tray wages kidang yo ya kajing siu katkum ka state wages. To ngi nakaliang ka BJP Umroi konstituensi ngelayo dokumen sikat day mengelayo ay kenduk menta yau minister jong nakabawan sentral Dr. Mansub Mandavia badiru minister bape jaga labor unemployment badiru sport minister jong youth affairs tengi dokumen nomor ba ngelayo ay kenduk menta badi ngelayo sumit jaga ke memorandum habang idon ka BJP ngide bentre namta ka dong gathan ke jungi namar hangni ka area ke jungi don sibun ke office jong central government te ngila ha memorandum ngila tho ba ki niki kumbag long menta ngiyo ya ki ka wages mo po central department ngiyo da state wages te jing tho jungi ngi kwa ba kini ki contractual betray labor po ka hagini ki department kin bud ti batch kat kum jongga central wages te ngila tho ya kata ban ngila dawaru ba na kanlong special recruitment na kabenta jongi ki lokal kumjuru na mata ka notice ka main dia ka notice chate lamingi baro kini ko office central ki bro na po notice kende kan long ngila dawa ba kadon ka special recruitment na kamta ki kun samla ki bukwa bantay ki kam ki jam te tang gine kubleshbon.